the enemy. Thank you, Lord. We bow down on our knees. Oh, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love for us. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. You're so worthy, Jesus, of our worship, of our praise. To
by my side. Ko te meta no ora yo no prayer for me tina hinde ta inkai te bi meta no ora de minis imin te awane mewa. Mengen nanje sa ora spondi meta na banganya sugi na na rawa de meta nano. Ayarenta pa no koroni ra me yo ayo na banganya te wana de meta nano. Ari akos te ta yo. Eta ku te kana. Meuri de meta nano o ta yo kanik me akwa kan kana kwa kunau are ayo tataro. Pakatikirawa misinare meroya ni makuri na nende pakanda yo. Ndeita ke me aya sakaira aya makuri. Nakameura kanya ne ye tawe kuku preteri ki mente tapane koroni ra me nganaru na pakoti meta ngora na konne me mete nano. Nakameura konte da yo ariki. Yaka wata banamni katikiroi. Na koya tani makuri misinare me aya sakairi re ya fomen no nakana abena na beira kinte makuri. Ina nende pakanda ye. Ana benen de tekeroyam dan makuri ay kanyo at akandani nga pa tipyo kitis pa nga ria waki na nanda yay o kandani nga pa enero ko roin sana
metokina imain te tayere kanta nga takaungaran ri me kain ka wata wan te kan ka ungaungon katikiro na ko imita na makuri ina iriana kin ganne nte kuna ka ngai te kana Simba
Jesus. It is only Jesus. Only Jesus can give you peace within. It is only Jesus. It is only Jesus. Only Jesus can give you peace of mind. No pastor, no elder, no doctor, no lawyer. Only Jesus can give you peace within. No pastor, no elder, no doctor, no lawyer. Only Jesus can give you peace of mind. 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 Ay kwa wapon si Yesu Kristo nga ya konan nanganira tiraun nano. O raun na pera kanta nga men beke stonak ken karawawa takiay. Menge nanya warada inka ye wopi meten wara je minisi mincha war mewa. Tita yu yene bete waran kanya de memeten nano ria ko so ta kutaya kana. Mewri je sakana ko bana no radio. Kwa te ya kana beni kana ko memeten nano are temani ba. Pasina ka mewren no ngora. Te kero ni ka bene. Mewri ne pengo merite ta murioro nteta pa ne korane meyai. Kanaro na pako di meto na penga ini ka kaitarai yo. Ya dimon nanga tabaran ka mewri na ko im makain dari kim makana. Ati meto no ngora na pe dari kim keni me meto ko dari kim yo ande pe te pe che simene na na Adventist soap. O ni dia na ngane me ni ya wa to ring ngane. Te kan ka te kero na ko imi yo kuna mi ra kam tangiria. Au ka handani nga pangkana tang. O na ngane ko ri tirangin ku kurei. O tira una pe nanon te bakanta ai mai muin kurakai ni pio ku nanon te ngaina. Amuan ta ka buopu ai. Ayo kuna maro ko tangiria te kero ai ki mai kan. Bata kau esua karako, akangaya tawano, apaneni mo sirawa, manaya makuri, ayaway terong rongo, ekaw wakinanoya, ako na kunika kaya mo terong rongo payay te payarin te manipan, pay mo interan ni kameo, te kinanako, kasi araw ni meon na iyay na kumay menora, pasok yayo de Cristo, te way may kaliraya, payay te payarin te manipan. Papayon no sinako, pakanoran jawe, ako niyateran ni kameo, de meo nakitoki, ako siya paya na siku, asa ko Yesu apong, kaya siya nong raw, akamewaki. Te payarikin te manipan, pay mo interan ni kameo, te kinanako.
Yei te pai erikin te mane ba. Mea ngea nanya o arata ingai wapi mei so te ministry minti au ane mea ua. Reita nungo ram gwe ko te mea tuan roa nei yon o prayer for Meitsi nahin. Na reita ana kong kanya kanuan tia wane kakakipusu na koe. O ia tai yei tap mena ika akarawi ang kai ni kakaninganinga mei rarikira mei kai ki wanta tarataraira. Ai are te tapu ano kongora wane kakaninganinga mei ki ni kai taraira mei yei. Kana kua kuna me me tena nom yei. Kito am ka teke roi na konnare. Kua kani ka teke roi ya. Ai a kia pōnan te tai ai. Me imai na anyo na kana kua mangkane. Au te meme te nano te wana te meme te nano ai ia kanu ringi ang kane roa roa ke. Apuri rira na pe pua wana meme te nano ni katoa tai ke o ai o kane. Nakatanga ibukin tiaini ane i teranga ta moa ieta. O tiaini yu esan pua mea una esan musira o mente mea wei. Ai ponsipa ririki ai kana ko. O ngana na ko te meme te nano ya puni iri te inga pong te tawano te pakandai ka ngai ara best te audience yon nara program ayo te meme te nano. Ngai aren te yon kanya nakatanga ururing na kon te aine ayo na ko ya na usua ki ate me te ururing ayon kanya ka nga rona kin te ururing ina ko ya kain te usu ipukin te mene na para sa meme te nano erangin te me te ronira. O ayo kunana te wana me buakon na meme te nano are etatangirian kan ngorayo. Bairang ini kai
Ai kwa sikona ndede me Yesu yon te terepona yo. Nditan nung ram kanwan nara kapakantay man ko inanon narawan me nano. Hindi pa kantaya yo na katangan kanya te wana te kuna na ko te kuna yo ta ko kana. Te prodigal son ke tinasari pa kate. Ita was pena na tate rong inanon te karaki. Rongorongon te mane. Are tangiras pa na may nanon pa intaman. Me ako yo te karaki ni kay konaki. Ipukin tinasa pa kate. Kanas karawan tara din na ko roy ta karaki ayo. Ay ta ko pa. Ngayon ka pene kay sapon sana pene hindi ki pa tinasa pa kate. Sasa ni pene nikita na tamera. Ay Jeswa. Onto na ko niri na nora. Mengke sarota kinta kanya no sa mga puperaki na benta taruan pupusin ako ina. Pena po kina men narakanga ni ka pene. Ayari uring nga raw akong oranda yayo. Mandirang ni kakawaki. Aratay me Jeswa. Sina ayri mga yan tayo na ko nakita na. Panganas kita na. Waras na rin na yaron tinasa pa kate rito na ko. Ang kiyaro ta kinta kanya no ay mga wakirikaki na pena konta man. Sina mayroon ng orantiya na niyo. There was a young man who had the best of everything. He was the firstborn of a wealthy man, but he was not satisfied with the best of everything. So he took his possessions in his hand. He traveled far and wide, and he tasted worldly pleasure, but deep inside he was lonely without measure. He wound up in a pig pen, nearly dead. Then he raised his eyes toward heaven and he said, I will arise and go back to my father's house. I will beg him to forgive me for life then. I will arise and go back to my father's house. I would gladly be a servant if he'll take me back again. I was a young man who had the best of everything. I was the firstborn of a hard-working man, but I was not satisfied with the best of everything. So I took my possessions in my hand. I traveled far and wide, and I tasted worldly pleasure, but deep inside I was lonely without measure. I wound up in Las Vegas, nearly dead. Then I raised my eyes toward heaven and I said, I will arise and go back to my father's house. I will beg him to forgive me for life then. I will arise and go back to my father's house. I would gladly be a servant if he'll take me back again. So I did arise and go back to my father's house. I said, Father, I'm sick and tired of being alone. So I did arise and go back to my father's house. And then he wrapped his arms around me and said, Son, you're welcome home. Men te kunanya karkoiran te dai si wobi me den wari ke minisa porai tiawa onowa tiawa nowa kanya sana mga musrawa yai men nara awan me meten nano ngayon ta pano ko rone me yai on kakai tarai me yai na ti mento kanya ne busmai ko na kon tiawa ne kakak bosun de tai yai mengen nan di songro kai kanga kya mo kanya kos ay nanon di space ya wari de ke ayo nakana ko the one Roro te mena ayasana bani po men te me away. Te mane
te wa yon kanya arana te Mika emena ibeso a makurin de ko takin policeman o kunane nang memete na na yai po konte na ne arang mai sana memete na mete wana rang okyo kina konnara kana ko banante wan memete na no kuna na ayo eta ko te kana on the wings of a dove ya kunane maninga te kan te wa yo no kunane nang tata ngi ya puni rira na pera memete na no ante te yon kanye ya katanga te kuna ayo ba sina ko karika ka ring na kon te we mi ka ngai rana usu ngai rana pe mei kai ya ke stime tu an ron na ina non na tai ni meo nakatanga te kuna yo au ni ria na kinga de me te banani ka kate kero ina ko ya na usu ai ka su ku muina On the wings of a snow white dove, he sends his pure sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, when troubles surround us, when evils come, the body grows weak, the spirit grows numb. When these things beset us, he doesn't forget us. He sends down his love on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends his pure sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. When Noah had drifted on the flood many days, he searched for land in various ways. Troubles he had some, but wasn't forgotten. He sent him his love on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends his pure sweet love, a sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends his pure sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. sebentar metan bangkanya suki nanon dia wan me meten nano ngayarin ta pono koroni ra me yai sa di metan usmai ko tera aku nama ko datang dia kita wan tera ko kani kate kero aya sa ta orang ganti nanon dia wa yo este pe wari kara dai se de primer de menes aya ya po dia wa ono tita yuan na kana ko ringanya ko te kero na ko ya tani magure ka menes nanu kun na rabis nda dai yai tani maguri ngai sa dai ba ya mon nan to ka ya kai ba ya to ka kaban na ya maguri ayaw sare akateya kete baranda ari akateya rigi sataya ba yei to kora kora irowiya temerung nikataya ni angoya pena saya ta kete main te tayare enawa kiai surureng riga ko surungana be kanwan te pai para ki are akia te meme ko akia te rangana yei tione me ki ro mon kana yei ne be te tamne ya roi nanom awani na kaina ko sikona ni ka sa te ya we ko ki sa te berang warere ke te tai ni kora ki te makuri ai meto ato te makuri mente kora are yang acha so me yeta ai na kona ni karo ko yamane ai kai ntesa are wo yakin te kunare na kadanga na ko im ayeru na banganya te rongo ni ka wa inki kana ko ya no mete te ware mo te bana na kon suwa te tapare na kon din na ko yere te promised land inki kana ko ga wa ki te ngau na wata ko ba apo na ko na pa yarang ka kame ko te tapo are me women me po ko yata sikona pangkai je so irora osina poni kona
Ngayari yakatikiro yang kanne tani makurin te tayo nangani ya tekuna yasan meroro akina te akaran tayo o kahantani nga pa enangani yari kitungan nano ato kora imain te tayo ari na tuki ay te makurin.
Kospasan nongorana ne tokorana ne just a closer walk with thee. Yakaroira kanya naratai. Ay pun si tapi me wari ki minista porai nambono. Nambono wa kanya sa mga kirikag me dari kim toki inanon nara awa. Nimemetan na nung pakantayay. O kwa inang hindi meto no nori ay kahata tara-taraira na pinakakaitaraira mente tapo to wana kisa kataya pa kamemeta kumeyara. Me kana yay kuna memeta na nung yay kito yay awan katikiraya. O sa tawroin kanya na pusumay ko na kon arawan memeta na nung tayay. Mayari nakatangan mo ito wana yung kanya kunaw arin nakatangan tayo ay mina yakan ako na ito memeta na nung to wana ari ako hasi na nung tayay. Mayo mo kanya kunaw to wana rin nakatangan ako em. Enari kinapang kanya baritan kau tani meta minanon tameron tebakan taya. Yo taku takan de kunai. Life is sad, God is good. E kwa wete me wa yo pono monte kanga sa tapon mimido ya kina meta kanga ina irari kiran tayo nak. Mesa taya ba. Tiaswa monte roiri. Turn the key, then close the door behind you. Drop your bags on the floor. You reach for the light, but there's darkness deep inside, and you can't take it anymore. 'Cause sometimes living takes the life out of you, and sometimes living is all you can do. Life is hard, the world is cold, we're barely young and then we're old, but every falling tear is always understood. Life is hard, but God is good. You start to cry 'cause you've been strong for so long, but that's not how you feel. You try to pray, but there's nothing left to say, so you just quietly kneel in the silence of all that you face. God will give you His mercy and grace. Jesus never said it was an easy road to travel. He only said that you would never be alone. When your last thread of hope begins to come unraveled, don't give up. He'll walk beside you on this journey home. And He knows life is hard, the world is cold, you're barely young and then you're old, but every falling tear is always understood. Life is hard. Oh, life is hard, but God is good. Aratain ka yay pun si suwari ki minista porai tiawano. Ayong kanya to wana rika ramemete na no ria ko hasana pa inanon de live taku te yakana. Tayo ka te kuna rairan thank you Lord ni kiribes.
papanao ni katikirawa teru ayo ruita ingasa nkai ya kororoi ana ririke wopi mesua nte pongayo on te pakanda ye yo nakameurang kanye su tiangiro nte tapana ko kai tarai meyai kanaruna bako di medona pa ni mene dari kunte tayo yo narona panam ni katikiroi nakawata ori kam katikiroi na konterim mane ruita ingasa ni koron rai wopi mesua na ririk e kwa we teririk ya wopi mesua monte apa kinat au kandani ngapa nam katikiroi ya yo o narangin nangandi kitarim tete kiroi nano ni meauna o ni meangangan nariki rakan na ririk on busmai riki ririk ay kamay sina kon ririk ay kay muina tikiroi riki may kanne ngwe sa katikirawa kiruita ingasan dita po na komena yay titikiroi na pa ngwe sa katikiroi inanon tabakan tayo ayo kunam arakwatangiri Ora kiu mente ona pe ikora kai minikai na no ataku ba ke aro me apo ni kai rua ai na no te kukure ake api enori korapa deuea nam kakapaya nako ei Deus ei mekaiana au tapo ni mesu ei kanau te teipora o tangani we wanganai am tangira o suai rokorai korapa deuea nam kakapaya nako Yakaya, yakito pai, pakunikayo, akipo, e akitau o mane, merong ko e teue, opusiane, ay tapi ay, ingen ki akinori, korapa teuea, kakapaya nago. Ei Deus, ei mekaiana, au tapo i mesu, ei kanau te taipora, o tangani we, luanganai, am tangira, au suai rokorai, korapa teuea, nam kakapaya nago. Korapa teuea, nam kakapaya ay pun si den warai di minisa ya porai tiava onoa mengen nanyo yena banganya de wana de meme de no mare hosne da yai eta ku kana ya popo si de kunare I have decided to follow Jesus babu semayan te na makaina bo wa yo at December ya kwa wasna ka meurang anye sos mo te siran de tapo na korani da me yai ita ku ba orang me tairi ke me am katekirai ke meme de nanom de da yai ke ya kwa we sapon mani ngana sa ngaira basta me na pe inukan tiririk sa kataya esta to manakan ta kapenen na makaina ba ay to wana roin di temban de tayay ngayare narono ko may kain ganen kakatekiroy na pe nya ko yarora ni kapena ni kakauringiya sa mena inanon ta kapenen na makainan tiririk ya wota nga wapi men mewo tiaro res na konani mga yango ya patiras na katawroy main tiririk ya po kurara pari ka tekiroy may kanne sos sayong kanne kuna mare nakatango punakya mo irora me yana yang kanne men te grupo te keida vocal band
ananganirang kanyo kunam arakwatangiria. I have decided. I have decided I'm gonna live like a believer, turn my back on. Nakaparapurege ba? Yasin ora na ba na tayo are. I have decided mga iyay takairo na kaya tagunam ganyan tayo o kanda nga pa na siro ang ganyan tayo. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. There's no turning back, no turning back. Aratangay yano prayer for me tina na iwawara di minis simuin tiawa onowa. May kaya kanya resaro ko na bayan tukin kanuan na rawan kakagabos tiawan may meden nano. Hindi pa kantaya yo. Ako kahit ako na kami ganang wasan di meto ang ronira. Inanon titapo. Ane kung urame yay kitong kanano. Tapi men nasi memeta kwaya kinako ya memeten nano keme. Ako kantani nga. Kasi na penente tikiro inanon di pa kantaya. O rigi silang karaparapan te kuna rigi pa kapenian na ramemeten nano keme te akana. Ari pusumayan din na makain na po wayo. Ay ko waya pondi kinapang kanya pa takawring na koira. Tira at ka pa kari sa sandi nanon inanon tiri ko tanga wapi men mewa. Ay nanon dapat na makain na sa dapat to wanda tayay. Au kandani nga. Pas nagi mga tandi ka hakin taray kapakara. Mas natara mo o antara Yesu pangaya makairira. Nakon kapenian manakan kawaira. Kamrara bari kita han meme dan nan tayay. Kamrara bari kita han nungra ka masan roronira. Idarikin na mi radio inanon the page. Adventist Hope. Au kandani nga. Pas na penen kukuray nanon tepakantayay. Meron su ni kapenan kay sa penen nyo kiri kaki mendem makuri. Os na mga ritang kanya na memedenan na konti nga pong ni mo mentiawan mo na kon ruwaiwa. Uringan tiawan kakagi po sa yaki apo na yon takatikiroy.
Kamdapan ni kapian. Sabi na ni po, tikiroy ni kapian ang kami.